Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد. Para ulama, para kiai, para sesepuh, sesangat beten kaula muljaaki, juga ndak bapak-bapak tokoh masyarakat, langkung-langkung dek bapak kepala desa beserta perangkatnya yang kami muliakan, juga dek jam'iyah sarwah sebeten kaula hormaten, jajaran panitia penyelenggara yang kami muliakan, para rabu, para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat se'emuljaaki ben Allah. Ngiring lakong timen moji syukur da Allah subhanahu wa ta'ala, ben ngaturaki salat ben salam dek selera anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga kelaban syafaah ben barokah Kanjeng Nabi kaula panjenengan terparingna tetap Islam ben iman, terparingna selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Malam makin nekatretan pengajian di dalam rangka memperingati Lailatul Isra wal Mi'rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isra Mi'raj nekatretan karo Kanjeng Nabi Muhammad tetok si oning ngalami. Mun lain na para nabi, para rasul sobung se Isra Mi'raj. Nawa boleh reng genting. Aduh. Senajan juga bedah para nabi, para rasul seong kedek langit, tapi tak bisa nyamain Isra Mi'raj. Antara lain tretan seong kedek langit ni Kanjeng Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Idris ong kedek langit pas cekak terus semakin tak diturun. Kan mila penika ongkena Kanjeng Nabi Idris de langit tak bisa nyamain Isra Mi'raj. Katina apa cerita Kanjeng Nabi Idris yang ke de langit? Ya ceklah nabi pak. Nabi Rasul ni kata awak ada bireng genting. Ni jauh. Mau nabi Rasul ni ka burle-burna karo iba debu aduk maksiat sekali. Kareng orang genting ibadah monteng kana keng ken sekejap
maksiat tak lancong. Aduh, Kanjeng Nabi Idris nika adiker nika tak buambu siang malam. Mon malam tau ning asaren adiker tok, mon siang asaren tapi apa satu di ibadah siang malam bu. Ane kamu para nabi, para rasul sedekah tak buambu. Aduh, padahal benereng soki keng lebur sedek tak ingat ring genting ring genting make beda Habib Rabu ada karo salaman tok salaman rebuan tanang telpotel salada pesena tanange peroge menjangan tibi taro barokah itu kama beda barokah gratis nih kan maka tu kan barokah kerupuk nih kalau mau tak nyambi pese oleh dah barokah boleh mau beda ulama beda Habib nih kan sedekah pak nyabi sanding bedhura ngampung barokah ya ceknya banyak teretan cek panjenengan benereng soki ya sekater ya cak ocak pese 2 juta tah jadi ya tinggi bela iku tak orang elak-elak ngocak amin nah bolehlah kudu malam ben pangeran paringen kelar sedekahkan 2 juta kasep boleh orang elak ben sobung orang lebur sedekah ika melarat nih ke sobung caan serah debuna kanjeng Nabi ada bu mana kosomalun min sodakotin bal yazdad tunya sedekah aki tak kira sajen luang debuna kanjeng Nabi pelik sajen tambah telo kali kanjeng Nabi ada bu pelik sajen tambah artena orang lebur sedekah soki bu mai kenting benyan saya melarat bisa soki ini benyan saya tak sedekah maka tu sedekah ke boleh tetangga cek makai Habib peperoke tanang ada apa aneka teretan pelebur soda cek karo odi long molong ngetok pelebur nyari pese keng pelebur sodako mak lebur tebes di alam dunia nikah bodoh boleh orang nikah burna karo nyari pese keng oleh nikakan nyari boleh oleh nikakan boleh nyari boleh ekakan boleh ada sedegan nak makanya barang nikah mau ekakan mesti dedita taih ada apa nah karo salaman tok salah cek maksana mun tadi bese tak usah salaman cukup ngabes tok pelebur sodako ni kan nolak balaan kuste embuk ni kan boleh masuk benda sedekah nak cak kalau di long molong gelong lah rajo ki korang rajo long molong boleh kalong lah lancong ki korang lancong long molong boleh
Betabit lakar banyak emas sa keng sera seka